JJ. Ino ni metha Nteto ya Weru Thaa Ithatu inkugwate ugini mwananirie wetu mathithio utuko mundi ni sindika rwitha indi mbere bururu ino imusha Nteto itukubanganiritie. Umundi ni ntuku ya kuririkana ashara ya mutunduko wa mbomu wa miaka 25 mithiru. Ntuko ya Kathatu kiri ndionga ya rais kiri mara. Aremi Tharaka kuromba NCPB ikumbiri mweri ya irio gwako Tharaka nikienda kurigiria ngendo ndasha mwankachuka. Ntuko ya gwonki ya tuwana kukungoirwa omondi ndi buruni. Atongoria kumando angi mwanya ni makinyite mamburani makuririkana Maria maringe kire mutunduko wa mbomu miaka 25 mithiru. Atongoria maazimio aribu madhakarua Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa ni momereti na kuria kuribua asara kirimbishi iatongithirwe mutinoni uyu mamwa Maria mabonokeri ciarera ni marakinyire mbere ya kamiti ya mwanya ntuko nini na kwerensha mathina maria methirite maukurukira na Seneti ya kirabwira ni wa kuthingatira maribi mama ukarikano antukurukia 210 ni matero turu wao mangi magianguraro na mangi mendiro magita endwa mao. Mwandiki wetu wa Nteto kuma Nairobi Anthony Kadenyana Raima marombani mama makuririkana karikari na ino ni ripoti yawe. The air is shattered by a massive explosion. Itukite miaka 25 likumalilia nde ya Kenya ya ithukirwo ni magaidi mwaka wa 1998 Kenya kumantere nkurani jiandino nibe umilitio mde kulikana Kenya bala batere mioyo kumana na ithukilo lili. Kiliba mwe batongelia balabala limarombani mamuthenyo omde ni atongere banene kiringwatanire ya Azimio mutongero kema kia Wiper Kalonzo Musyoka mutongero kema kia na Kenya Madhakarua amwe na mutongero kema kia DPK Eugene Wamalwa bakele kile mambura mama atongole baba bangwatanire ne Azimio ni boliti thirikari ya Kenya kwanza na ile ande Amerika kujukilio ntubobo na inya nene na gutigira Kenya balaba inyilikire kumane na withukiro bobo ni bakulewa mutongero kema kia Wiper Kalonzo Musyoka kele legetekethirwa thirikari ni ajukilio ithukilo lile no ritobonene ithukilo lingi lenyomba ya biashara ya Westgate litingikalika. Has justice been done to the survivors and to the families of the departed? 25 years on, still waiting for compensation. It's better late than never. Apart from the court battle, I think that a time has come when the two governments must sit together and see what can be done. Remember, September 11th, that had not happened. In fact, I was of the view that if the lesson from Nairobi
had been taken seriously, September 11 could have been avoided. But maybe the world thought that is a tragedy in a third world country. Little did anybody know that was going to catch up with everybody. Maseneta nabo bakamitiene ya Senate ne baruti thirikari kanda na gutigira Kenya baba ne bakolone thirikari ande America batigire mari mao magutiritwa madhibitareni kilibale mpaka daino bagutiritwa ni makonyianyiwa. Bombings claimed the lives of hundreds of innocent people and injured thousands more. These attacks serve as a reminder that no country is immune to the threat of terrorism. The committee will further coordinate with the Ministry of Foreign and Diaspora Affairs in the engagement of victims representing the U.S. government and stakeholders at home and abroad to pursue and accomplish the compensation victims of the families of the victims of the Kenyan nationals. And finally, we coordinate with the Ministry of Health to explore subsidized medical treatment for the surviving victims of the bomb blasts. Kulingana na Daktari Romano Tasco wa Embassy America, thirikari America kwa thaino nilekite kulia raia bao balaba inyerekile kilido kilolele na bota embassy nibakuthingatira kutigira baba ba Kenya ona bone bakulewa kuma muji muneno Nairobi. Mbeta Anthony Rangi wa Kadenya. Kiri ntuko ya Ithatu ya ndiunga ya thirikari ya Kenya Kwanza Ntereshi ya Kirimara miari ya kumeneria rutere ruregani na thirikari nithite na mbere kuonekana azimio makirikanaga kama kuenda kugairwo utongoria wa thirikari unture Kenya Kwanza ekugotiumbikana mutongoria wa Maria enge bungeni nene Kimani Ichung'wah na ugite mucemanio wa mbere wa kamiti iria iratarirwe kuthiria nkucanio cia thirikari na azimio makarudagi karokiao kia mbere Jumatano kiumia nyumbani ya Bomas of Kenya. Kiri ntuko ya Ithatu ya ndiunga ya Rais Ruto rutererwa Mount Kenya atongoria ma Mount Kenya no mathiite na mbere kugira migwe rutere ruregani origi karokia mbere gia kamiti ya kwariria ngwataniro kibangirite kuruthwa ntuko ya Jumatano kana Ithatu kiumia giki muthenya wa umuthi makinyite kaunti ya Nyeri. Tukatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, Mungu naye akatupatia ushindi. Kiariria mwingi mutongoria wa nthino William Ruto na urite Raila Odinga na njuri yawe kuriganirwa bururuni mubango uria akuga marina uwa kuona gicunci kia mugate thirikari ni yawe ni miario iria igwatitwe mbaru ni mutongoria wa Maria enge bungeni nene niwe Kimani Ichung'wah. Tumekubaliana hata na wale watu wa upinzani, tumewaambia wale watu wa upinzani maneno ni ngapi? Ni mbili. Jambo la kwanza tumesema mchana. Unajua hao watu wamezoea tabia mbaya. Walikoroga Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakapata nusu mkate. Wakakuja wakaangaisha Uhuru mpaka wakahama na handshake. Hii ya mahasla hakuna handshake, hakuna nusu mkate. We are ready to engage with you on the basis of mutual respect, not with threats, not with blackmail. You must not blackmail us, that if we don't do what you want, that you will go back to the streets. And we want to tell you, even those streets, if you want to go back, nendeni, mutapambana na wenye munapatana nao huko. Mambo ya blackmail waweke kando. La mwisho, we want to tell them, don't tell the Kenyan people that you are not interested in nusu mkate, then you want us to engage behind closed doors. Nkuruki Rais Ruto na binyiritie ati guti maandamano makaruthwa Kenya na kathi na mbere kuruana maria monde makwenda kubaragania thirikari yawe. Mambo ya kuharibu biashara ya watu, kuchoma mali ya serikali, kuchoma barabara na mataya, kuharibu mambo ya nchi na kusabotage uchumi wa nchi, hiyo pia itakoma. Ama namna gani?
Tuko pamoja? Na nimewaambia nitawakalia ngumu hii watu. Ati mtu anaenda kukusanya vijana ati wapige mawe polisi, na waharibu barabara, na waharibu biashara ya watu, na waharibu biashara ya mama mboga. Mama mboga amewakosea nini? Nawe munene wa maminista Musalia Mudavadi na URETERI regani kuriganirwa ni mauntu ma kurugura sava, akiuga akithurano ni kiathirire mwaka umwe muthiru. Wale jamaa wasijaribu kusema hao ndio wataendesha serikali hii. Wanajaribu kusema watu waende kufungua masava na nini. Kwani mwaka mmoja imepita na ujui kwamba rais wa Kenya ni William Samoei Ruto? Si hiyo ni wazimu? Si unafiki kabisa? Si ni ukora? Wawachane na hiyo mchezo. Si uchaguzi tulimaliza? Ama namna gani? Kuna uchaguzi ilibaki hapa Othaya? Si tulimaliza ya MCA, ya mbunge, gavana, senator, rais tulimaliza? Ama namna gani? Ile uchaguzi ambayo iko ni 2027, wangoje. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro bantoni babu na ugite ona gutina gitumi kiaru aria ruru ruria Kimani Chungwa akuga rukaruthirwa nyumbani ya mungi ya micemano niyo Bomas akimenagiria Azimio nuntu wa kwendekithia mucemano uyu uruthirwe guntu gunkiongera Akenya murigo. Na leo Mheshimiwa Rais asubuhi nimeongea na Mheshimiwa former Vice President Kalonzo Musyoka, na tumekubaliana Wednesday saa 5:30 tutakutana pale Bomas, sio kwa hoteli. Niliwaambia hakuna chai na hakuna pesa ya kununua chai na hakuna allowance. Tutapatana hapo Bomas, tukae chini tuongee mambo ya mwananchi wa kawaida. Walikuwa wanasema twende ati mazungumzo ikuwe Serena. Serena, lunch ya Serena ni chakula ya hasla ya miezi 2. Alafu wanasema tunaenda Serena ati kuongea maneno ya gharama ya maisha. Mambo ya cost of living, Mheshimiwa Rais, hiyo umewaambia na tunawaambia ndio kazi wananchi wa Kenya walikuajiri uwafanyie. Na hiyo kazi ndio umefanya ya kuteremsha mbolea ili unga ipatikane, unga ya bei ya chini. Gas ya kupika umeshateremsha kwa Finance Act ile walikuwa napinga kotini. Kwa hivyo cost of living, hiyo ni kazi ya rais na serikali yenye imechaguliwa na inafanya. Mimi yangu ya mwisho, rais wetu, hii maneno ya mazungumzo mimi kwa roho yangu hata sitaki. Mimi hata ningesema tuachane na mazungumzo. Kana nyinyi mrenda tudhi na mbele. Mnataka dialogue? Ati hii mazungumzo? Mnataka mkata nusu? Ebu tuonyeshe rais wetu hatutaki mkata nusu. Wonini wa rais na wena URETERI rwa Azimio gutigana na mauntu ma andamano, akiuragia kamiti ya Kenya Kwanza iria kathi kuranirie na Azimio kuria Raila Odinga atigane na mauntu ma ndoa, akiuga Raila atwire gucumbura thirikari cionthe Kenya kuma indi ya Mzee Moi. We want Kimani Ichung'wa at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. Tumekubaliana hiyo? Unajua huyu mzee amezoea fujo. Alitisha Moi, akaigizwa kwa serikali. Akasubua mzee wetu Mwai Kibaki, alikuwa mzee hataki mambo mingi, akamleta kwa nusu mkate. Akaenda akauzia Uhuru Kenyatta uoga. Unajua Uhuru ni mtoto ya sana, akashituka. Akakubali handshake. Akakuja akatuhangaisha. Sasa huyu William Ruto, rais wetu, ni mtu ya kuziwa uoga? Si hii ni chuma ya zamani? Na mimi niko hapo. Ashagwa nkoro kinakathite rais Ruto na urutibira wawe, akiugaga akinyete ikinyani ria rais wa kathatu wa nthino Mwai Kibaki uria umite nteresi ya Othaya kuria mariongite muthenya wa omondi. Na rais wetu, ile mpango umechukua, ile laini mimi naona wewe unapitia ni ile ya mzee Mwai Kibaki ya kupanga uchumi. Na wewe rais, ukifuata hiyo rais njia ya Mwai Kibaki, hao watu ya Othaya watakupenda milele.
na hiyo njia ya Rais Mwai Kibaki ndio njia ya kutengeneza Kenya. Kirindiunga ino ya umundi Rais Ruto nacemanĩtie na arĩmi na kũmekĩra wĩra wa gũkĩria ũrĩmi, akiugaga akareta macini cia kũiga iria iria ikethirwa igitambwa kuothe thĩ ĩno. Sasa tutawasaidia ndio msiwe mnasumbuka mahali ya kukusanya. Franklin Mwiti Karuti uria ni wa murengo wa kuthuja thirikari ya Gavana Koira Mwangaza, murengo uria kumenyekana muno ta Gakobia oversight na urite ICC guchunko na miario ya murungamiri wa bici ya Gavana wa Meru Thaa Nchamba Mbethi ni nyuma yawe kuga riria arutaga wira wakathuri murungi ari mubunge kama baka mabati mumakuru rangi na kubenia antu ni Mameru Nkuruki Mwiti na urite Nchamba Mbethi gutiga kumeneria kathuri na aririkane kathuri ni otumite akinya au akinyite gisiasa mutugikare na Nteto inutariria kiumia kithiru nyuma ya murungamiri wa Ndingugi obisi-ini ya Gavana Koira Mwangaza ni Nchamba Mbethi kumira na kugandire arungamirite obisi ya kathuri murungi ndire ari mubunge ni mabati ja mathiru ja skuru bakaga rangi onanya twithiuruka tugiaka mabati rangi na gitari moko ne batira twakajukuru atwake bati rangi bondekere Amiru no nturi mondo na ira itatire twakarangi ire kura okoria what was the best thing was it gwakaira batira chukuru rangi ire kiuraga kana kuripurizita batirira Nandi Franklin Mwiti Karuti no moabisa ba murengo jo kuthuja thirikari ya Gavana Mwangaza na menerete miario ya Nchamba Mbethi akiuga rwangi rwa EACC ni Robert Kwitharure kuthuja Nchamba Mbethi akiuga no kabethire bakithithia wa mbegi tareu Nchamba Mbethi uratwire wono tura kuia we constituency manager without the knowledge of the MP kumenya we no kwasi na fund manager kuia kankuriara nate kinya EACC ite ya kuona mantu yau orawere Nchamba Mbethi. I don't think antu kwina fund manager the accounting office ombeze cia CNDF mantu ya yomba kuthithika kumwe Nchamba Mbethi no ntoi mwamba na nara konifesere we ngwati baya wangu eta aka mabati uaretherie no mwamba number 1 na EACC within 7 days ne batero mu investigate na ka aekwara batere kwithirwa ari thai ati batere kwithwa chief of staff no ntoi mwamba Karuti no ritie Gavana Mwangaza kwimenyanira na Nchamba Mbethi akiuga ukeja kwithia na ire obisi-ini ya mubunge kinya ya Gavana no wakathithia kithawe mamuthikira chiboya Nchamba Mbethi aragwire ibaire mbeze cia constituency immense south anjiraniria nwe awa agantaka ugoire kinya kwa constituency kinya kwa governorship akaiya na wigireri nene Kingi Karuti na ugite Nchamba Mbethi akarita mwana urori jaga anyira kaithia nchuku nikyo gitumi mwanka Thaa kwithiragia kaseneta wa Meru ntaka nawe Nchamba Mbethi riga na atiri awo kolomi etikiwe nakyo kithate kathuri murungi okuritire mathakene na aro tura au kiria wa constituency manager uteke menywa na andre murume muthoire wera atiri usitarau akunga na uzazi oyolelia kabisa na andre as you insult other people menye kathuri okinyethetie gukinyite kithatu kwethire constituency manager no ekuona either we na uma MP na ukwenu enda kinya we inte kumenyani na andre te ya kathuri na ogereria ora constituency manager alafu ole aleto na uono imama Gavana na ngwere ote muntu ogiomba go the chief of staff because you have no qualification kinya kwari kwaku kuongwa utemea guthetera muntu itethia Muthiene na ugite gitumi kia Gavana Mwangaza gukira kuthunjwa adiuga gitumi ni uria gutumira kigina kia mwingi uria gutiagiri utebomba kura ng'ombe 70 every Sunday na mabati na matresi ucoka utwire itaithi yake ko kuri wa muchara yo ambese yana yo kura ng'ombe every Sunday ng'ombe 70 mabati matresi na mirengeti kure kana orongo bila biotomorea kuolelwa no chunguzwa na mbeza cia kuchi olelwira ukureterwa uri Gavana wa Meru ni ura utumira mbecha cia Mumeru boboe na buteagirite Report Nteto cia Weru rekwa riitwa ni Mutungi Kare
Atongoria ni maumiretie kuregana na kuganwa gwa ploti ya Tumtoni mu biashara kiumbe MC wa municipality Caleb Mutethia na umiretie na kuga uyu ni mugunda wa mwingi na ubatire gutumirwa kuguna mwingi na murungamiri wa tauni ya Mutindwa Gitobu Nkanata na ugite gavana Kawira Mwangaza na rutete mwerekera wa mugunda uyu kwirigwa ore ushunkoni na uthiite na mbere muthuri Murioki ena riboti ino. MC wa municipality Caleb Mutethia bagwatanite mumenyerio Mutindwa no Gitobu Nkanata ni bakijite mndene Nteto estate ni kenda bomba kurigiria ntu baria bakua bagwaka mndene juju na ni mndene mwingi antoja turi mndene juju Nteto estate jutu eju mnda thatu tuije tu community mndo community na ria turone mnda juju kirigwa nusu okigwa ndere engejwa mtu ndere engejwa itura register the and cry niro thatu na ro tweja tuga ngugirere itawaja iboba kugai National Housing Corporation ya mberungame mwanka 1 kuthokuna verification na verification ya mbere tukwenda turendi kumeaniki bakwiriga nusu bati kwiriga munda junde that the first verification ya tukwenda kumani hapo verification hii tukwenda baruga cha kuonania Other Housing Corporation iranenkero niraere transfer munda juju jwera kibo kenda betha bena late kujwa kanu tuno mwanka betho bena rate kwa aka inya housing corporation ire kuthithia it is a must betho bena all the legal documents cha kuonania ibaraire transfer mnajua kumagi county government cha national government na national housing corporation bali wibo bai munda jojo lakini gavana aliuga bado isitoshe nonto ibukona bukataka munda jo kwenye mboko ni cha momori yaki ikanzo lakini cha momoro watoka munda juju etere ki National Housing Corporation ati turaugira bonde ibarungame ngabana wibarungame bonde kinya National Housing Corporation nondo tukwenda kumenya ethi National Housing Corporation ata individuals bakweja ata bale oku baketha muntu na giterika munda ethi National Housing Corporation tukwenda kumenya bae yate na individuals bo bange bokiremwi bae mundo ore na bo bae yate ko nandi tukwenda kumenya na nani gavana akibainya auga munda juju irigwe na mturonto kumenya na baruga cha munda juju ethe kinya obichine yawe nikenda gutetherio chunkoni kumenyekana kauma munda juju au endi kulingana na tongiri baba baruga munda juju mwingi anondo gavana nawe nwe munene o county nwe trust ura munene wa miunda yonde public ko gwe nwe mwene munda juju mwanka atigire jugu choka ki public na alita authority nauga with the power yo governor munda ju irigwe na uga no kwiriga na uga muntu rawe na document chiaju nete kinga bana wetu Faith Kawira Mwangaza ombe kwaraniria nawe amuonerie na amunenkere minute na document chionde ile na chio cha kuona ni munda ju na nenkeri that with the local government the county government emiru itobati ko that involved ke whatever kwa happen no that with the oversight ye community ndiko ndiko choka ya biure ki community biure antiomenya tatu tukona municipality miundere yero edira tukona estate ire irare ochonde chiare ro chiadira ko tuga anybody ulawe na taitwe munda jojo tonto neje atonia barugeu na idhre igintu ka confirm na atoe kanya ka ku verify nto tukendi niko thingatira minute cha kumenya ke county government nyato ambo choka ki the reta government irereo ya city council. Yes, we will go back to the archives to make sure that tukaria marja mwananchi. Nkiripotera Weru TV betopo thuri Murioki. Arimi Madaraka na muno maria mari magamithire ni marombete mukarigiti wa mbundi ya makombi mairio ma NCPB kugarura murungamu wao igururia baki wa makombi mairi buciini wa chuka makendekithagia ikombi rimwe ya kwegichugo kia Tharaka ni kenda ona momomba kugunika ni makuga kwagia gu ikethirwe ringarama inene muno ukamatandengo na makethama mangi kumakathangashini mwankachuka nonto ni rugendo rurasha Polo Kabithi niwe enerombariri Imuthuro o munene urakonanitwe na karibantere cia Tharaka muno arimi bandengo na irio bira bingi arabonanite kurega kuganirwa kunene nyuma ya serious toast chiere kwirwa ntere cia chuka o wahikumane na ntumiria mukarigiti wa mbuntu Nteto Samuel Mbaera wanora ri gavana wa ukabere wa kaunti ya Tharaka Nithi kutheria ati imwe gakoboka ironi rangi ya kobo chuka ndagani pakatanga cheni nikenda antu Tharaka baba kuri mandengo na ndoroko na mwere na munya wanguso
tuthiaga kuira bondini ndio through experience nonto tendi twethiĩ tukagĩre fertilizer antu baingi bare metuko dikugira fertilizer nonto etirete to karibu marimanti kana karibu na district kuma ko dichuka baba ingi bare mirwe na ginya toke bakire bana keto fertilizer bondi renda kuthigwa kwa chuka nkauria nonto twakirwa chirombondi chuka chirombondi ga kwa chuka gutienda ngutianda kwa chuka tiemo ira wanda kwa chuka utienda roko tianda kwa chuka kato wakirwa chiombondi chuka na tiemo ira magwano ikawa kale magwano na majani arimi abende bakira tongore ba gutigiri bakubatetera na nkuruki serious to gwa moyombe wakwa ntere ino inwe bati wakwa marimati no ntu batharaka kuma gationgo kaguma gachoroni kibunga chauri kwetiogu bonde bakenderio marimanti na nio centera nene tabura twaretere twendi kuota marimanti twathere njangwa ende gatukwenda kuthere njangwa kaire katukathungirwa chuka mbere na mwembe na muthambe na chuka tiogo twege turemaga into bya kunengera antu benda yakani tio tukendia twingwa tiogo tukwenda twendi into bietu twingwa twakirwo gwetu twenda into bietu munene ro kwenda gutu support atwakira ariragwa ai muthomi njuki arorokaya naya twakire marimanti bunga yake marimanti ikithiurukagirwa ku kachoroni ikithiurukagirwa ku gatonge ikithiurukagirwa ku ende nune kama twajirwe chuka kada nto batharaka byo bukaikwenda ndengo chuka ketiri magandroko suketiri magamwere na suketiri magamoya na kananchugu ndiwe chirio mbondi ibatere kwa marimanti kiri arimi bakamenya bone ndi bautetheka owe gwa kabukwenda ututagarithia jore bututagarithitie gwatuika tio tutiakirwa kinya thoko bututagarithia kinya chirio mbondi gutwika tutiakirwa marimanti mojumbe mwekuru Susan gwa mwindu akiarie guru ria ntubu na MCs baba ya tu ina nituito industrial park and aggregation center ni aku tunenkero tindobida to wera county nenkero 3 items county atarakanithi besta marungulia nenkero to endengo marigo na iria ndio to ile to tiregera aggregation center toro to shirikira kago dioroka baba oni kira kaba kionire ile ni izichuka Kamu tebo kai komene mtu akatakachinia kaira ndengo wara moko mwatanga mentiezi nkwera na wara kwena aggregation and industrial park kwa kwera matomingi mopaka ndengo ya opaka ndiko so ande kwa bakende kabengi mo special casuals respect mtu makamera mali kwa ndika casuals ngirinyanya ikagitani waku Susan atariretie ndio bila biomo tapende mwerego tapi serious board ego tuweke uchiro mgunda rone kile 3 kilometers away from where the aggregation and industrial park is. Two things. Every county route 250, present route 250 is your aggregation park. That will be the most major project here, infrastructure, the national government. National Cities and Progress Board no yambere dalakanidi. Same project, the same place. That here, Keronde Mukabira, Kanko the Terra to Beto. Tuko tetera to beto kampara kia kumaro kwa ndedra mochuka munginyaka uga mama rukwe. Ende protect me you guys. Wo menyera no to you vai akinasikia mbaya. Omo to bo mbinyere tibu. Kunyekere mporemwa. Ndebanga pasuka wacha kise. Nkiripotera Uru TV kumantere chetharaka bitu wa Paul ogwa kabithe Hatokia kanyaga kunoka banini utikathino akunengushoka na Nteto nkuruki Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riungira mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Karibu sana. Are you ready? I'm here for the tea, honey. Yes. Nibembeleze. Watu wanasimanga nimemkalia. Na ni ukweli sawa. I'm not Google celebrity in this country. I was in a relationship where there was domestic abuse. It's okay. Zainabu, I've not done anything wrong to anybody in my life. Usiniita punda ni wewe. Whoa. Just who I am. Like, put that guard up, so up. Call me fake one more time. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Hatuthi na mbere na nteto cietu. Minister wa ugima kaunti ya Meru na ugite Nteresia Nyambene nicurigite kiri kuthingatiria gwonkia twana kwa ibinda riri bateriria meri 6 mwana ati kubunjanirwa eria ria ngina na gintu kingi. Kuringana na ucunkuni ni ati engi macire ni ciana cia cukuru iria no ntubwa itumi mwanya mari magwa gwonkia tugenge twao buko baterie bubuciti ori nthiguru ukongwira ntuko ya gwonkia twana mukiri mithika niwe uri na riboti in. Ntukwe muthie kiumia gyo kungwira wonkiana waziri wa ugima bwa mwiri akaunti Meru Ndaitari George Gekunda Mungania na makirite makarika ya iwate atekana bandhe miaka 18 Nteretia Nyambene na tiania akiwa ntobone wati kinya kiremere ya anaba sibitari cietu tugeta Nyambene ugeta miathene mikinduri ureto kethira twana tu twingi muno inya tuguma twana tu miaka 13 kuma miaka 13 gukinya miaka 18 kinya ku breastfeed kana gwonkia mwana uria nayo ithinenge no ntunya wi mwana oigia tumitukwira aciari bao bamenyere ana baba bwega buru ribatige gwitaga kurekeria ana beta kuthiuruka na uu beta kugiana no na inya bagiana na bo bageta bagata skuru na mandu jojo tukwenda ku discourage kana tukwenda kwira antu betu ba Meru twinde twe community twe responsible no ntuba mantu jaja mwana otikinyete miaka 18 atibwirite kwithirwa akigiaga mwana na nabwirite kithira wagia mwana miaka 18 muntu uria we responsible na mantu jau nabwirite kugwatwa na agaikwa kotini akieria gitare okungwira kiatho kinteretia mikinduri tiania central Ndaitari Mungania wete kwene tumikia onkia mwana mwanka meri 6 kuringana na moroto ya mwaka yu yurai kombe thiarera rire akire atiari barabaina na bawonka ngwene antu bayembe kuthithia environment kana antu aega ara tukomba kurubara benana ara bakomba gwita gwonkeria ana bao na bonkia na bo bwega kinyango yongo ekemba kwendelea bwega wethura na guntu gukwega gwonkeria mwana ngugire ogwito kombo mita bwega itwethirwe twina a room inene working place mate bina office like sibitari kana office iwinge ndakinya ndene thoko iria twina cio gukethira kwina room set apart for breastfeeding mothers bageta baka breastfeed their infants na kethira mwekuru akumba ku express area yawe kana gukama agekirwa ageka au guntu kutheri na gukethira inya kwina yitigio karira kenda mothers bomba kwithira bembe breastfeed na bakethirwa ana bao
gutegi bakwithirwa batineria. Kuringana na riboti cia Rua, icunjĩ kĩa 85 kĩrĩa anegana ba kaunti Meru iba wonkwa bora kubati indu kwĩna icunjĩ kĩa 25 kĩrĩa anegana barabati ukura boya nontu bwa kwageria rĩrĩa rĩa baina. Bafisa rĩrĩa batikwa exclusively breastfed mwana akarega ukura ũrĩa kwagĩrĩte kwĩkio gĩtwĩta faltering growth akambiria kurega gukura ũrĩa kwagĩrĩte kilo akarega kungin na yakara for many days mwana akarega kuongera kinya uraja bura burisota to stunting kana kira tuga mwana no mukue kiri mieri yewe. Muungania na kulukirite sibitare Mekindori sub-county narawete kwina mirandi kithomba itete na mbere kenda ukiria sibitare. Ukethero kwina thieta yetu aja uju tuka make sure ore aratwirire thieta iu kujura. Na kwina gintu gengi nakyo igwako au administration block outpatient block na ere au ni gwakwa na yo nyo tuka make sure mwaka jojo 2023 2024 ikujura. Nkuruki na menereti antu barakuiba kuringa siasa na rwangiro gima bwa mwiri akiwa kwina ndawa cia kwana masibitari-ine. Ndawa iria oni ni ngwe ndategere ikirugurwa na igito marori-ine na ndawa ciariku na ngavana wetu no wejire na hakikisha katoni ucionde ciena ndawa kwa antu baraba kuga uti ndawa cie maboxi-ine jaria kaba kwario rongo angwenda kwira Meru ndawa iria ciumite KEMSA lakini tukwithirwa twina challenge kidogo nontu bwa KEMSA batena ndawa cionthire tubetia na ndawa iji twetetie ningi twetetie urira ya mbere kidogo twetia ndawa cia 76 million bareta ndawa cia 50 million na itha iji baretete ire itawa Bakonda ni erejire ya 25 milioni onde ire tigarite na are uria endi nya watega ki ndawa iri irejire batena ndawa cionthire tubetitie nontu ta ndawa ciana tutina cio na bo nontu batena antu barabe amina batakumba kureta ndawa iria ona ndia kwenda kwira Meru utema box ja kuretwa na mantu a siasa antu batige na siasa na mantu jogi mabo mwiri. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Mwandiki munene wa Nat County ni Thaa ni Wanjeru Mutani na arombete kubingwa gwa karugi kwa riboti ya kamiti ya kithomo iria yanenkerwe wira wa gucua mendekithia magucuira ntaira mutaratara mweru wa mathomo ni kenda aciari batige kuthie acera ni gwitua mbia cia kithomo giki kethirwa gitithie na mbere na cokete auga kwa bua muno arimu manacari makaribagwa ni TSC rini mweri ya yendekithia ria methirito magicukuma kwa ibinda riri rasa. Samuel Gaishima na Nteto. Ikumania na mbitiganirio ya kagita ga siasa gatigati ka wati mbaru ba kithomo na murengo wa Kenya Kwanza uranu uri na thirikari kagita ka arakamiti ya ruthiro ya guchunko na malalamiko megie rongiro kithomo. Kuringana na mwandiki wa kiama kia Nat kaunti ya Thaa Njeru Mutani, kamiti ino tayari ni rutete ripoti irayendekithitie ugaruku bunene kiri kithomo ya CBC kuringana na bura kiama giki amwe na giki barabangi ba kithomo baendaga maugaruku mamana amwe na kugarurwa marieto machukuru kwigwe kuri na comprehensive primary ya kwambiria nursery mwanka grade 9 ontobra akuga bokono kiambia ira thirikari irajaga utuma chukuru cha secondary wakaira chibira tayari bire chukuru cha primary ni twaugite kithomo kiambe kiruthwe buria iria etagwa junior secondary tukaugaga ibatithie kuthweri in primary school. Kenya Kwanza ni ambiririe by doing that. Nkuruki ariuga subject kana learning areas ichinyietwe baruta rutogo mathomo maramara lasmithagia aciari kugura into biagoro bia gutumika kiri practical na nkuruki maramara inyagiria muciari ke mathugania. Grade 1 to 3 ya reduce from 9 learning areas to 7. Grade 4 to 6 ya reduce from 12 to 8. Grade 7 to 9 ya reduce learning areas from 14 to
to 9. Arimo bakaruthirwa urutani bwa mwanka mugima butari na mari na nkruki bagaitithagirwa ngati kagita wakagita kiuthate na agumbereni. Almost automatic promotion, now that will be a very, very big relief to our teachers who almost were to retire in one grade. Kere uruthi bwa igerio ariuga bondi ya imbia ya Kenya National Assessment Council igatethia kuthiria mathina mawamba bwa igerio amwe na arugamiri ba igerio bibu kureka kurewa bwega. Since igitela kibaki rĩrĩa cukuru ciambirie kũnengerwa mbeca primary itananengerwa, but with this task force nĩ makuga the primary in capitation every pupil akanengerwa 1,170 per year. Kuri mbeca iria kibaki atigile that period nginya ũmũthĩ itanongererwa. Mbeca ino nĩ irongererwo times 2 no tũnĩraumire 1,420 ciacha 2,238. Mwena ugu ariromba wira ya kuandika arimo ba ECDE kinyayo inenkerwe nkiama ya urugamiri na wandiki bwa arimo TSC kuringana na bora barombete. Twaugite kithomo kionthe from primary to grade 9 ciethwa ile under one employer uria ugitwa Teachers Service Commission na ndikuona ECD iratugire captured kwithwa iri within the TSC kogu no tungiuga no to the subjective review TSC idwere kumanage the payroll of all the teachers. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Kumania na kari kureta mateta ende na enderera kwagia na mutino wa mwanki neo thirikari kioro ntaguani bwagi bangarisha kuboria mwanki neo zima moto riu uri urungamirite mucio maua na ugite ni mathondekete na kwagirithia ngari ino ya kuboria mwanki ntere ino irethiretwe ithukite gwakagita na uritia kari riu kuringa thimu ori mutino wa umirani kenda kurigiria kuthie ashara karirikanwa ino neo ngari yonka ya mwanki Nyambene. Dennis Mugendi nacio. Iking'ora gya konania ati ngari ya kuria mwanki iri tayari gwita ngugine yayo kairi bone nyuma yayo kwithirwa ithukite igita ria ntuku igutarika au kanyuma na mitino ya mwanki ikaumira gukagia utethio jwa muthia jurari jwa mucioma wa nterecia iriene aria nyomba kathumbira aire na gutiga baba ingi batina gintu ankwenda waikishira ntu ba maua that ngari yetu ya mwanki ye sawa kabisa kathina kala ria ko ni kathirire na mheshimiwa ngavana atumire engineers na bareya barabuithia ngari tha ngari sawa kwa thwa kwina emergency yonde tukomba ku respond immediately mpaka ngari chietu itemianka ukethwa mwanki unene yi kinya ngari Meru no yume Meru ngari cieta speed ri uru muno no yume Meru eke atetheria yi murungamiri muci Timothy Mwenda Nkruki akiuga thirikari ya county iri na mibango ya kwagirithia gikaro kia ngari ya kuria mwanki urio nyomba injega sema bisa bayo fire station yetu maua mheshimiwa ngavana Kawira Mwangaza na mbango yo na urabu kuona teka yo ki fire station nende ni auto state antu betu ba firefighters mibango ya waka fire station modern irio na ntukwingi twari na director of special programs na to survey areas ira tumba kuithirwa tukiumba waka fire station modern ira ina facility chionde na nyantu betu ba firefighters ngabana na bamenyera no beka bobo yake enda bomba kuthwa bakiria kire environment timbia ariongera na kumenyithia akari na boku manandi baringa ethimu kurio bakiathiraga rwari atariria ndira mutino jumira na mabisa baba na boba kabetika batisireri na kinya bakeye gucererwa nini bakaithukirwa tontu kinya bono wantu. Namba yetu ya thimu ya zimamoto ya maua ni 0713 649 535 0713 649 535 na nä å rä o nkå bantu betu ba maua rä rä a gå kethwa kwä na må tino gå kaåmbä ka å karinga na mbeu ithagä rwo ä rä on 24/7 na nä kenda kinya omba gå twa direction omba kå ringä ra må core oku akethä rwa thairwo kå må ringä ra rä mwe nä mteja rä ngä atä na credit gä a kåmba gå tå ringä ra na å guo kå rä na credit no tä na namba yetu koguo kaåmbä ka
mtu onde nethwa agisave ka namba na uria ukagwata namba ageria tethie mucore we nayo. Dennis Mugendi, Weru TV, Moshine o Maua, Kaunti ya Meru. Kire mubango wa gukiria ibewa kirinduke embethe maturani MC wa Kisima Bore na abanganite mutaratara wa mishedo ya maguru terenu kibaro ni gya skuru ya primary ya Madaraka wandini ino. MC uyo ariuga mubango yo gatetheria muno kureta nduke embethe bamwe na kinyagia gutigira matikuthungira ndawani cia mbugitamia rione awe igwatitwe mbaruni MC Mamangi. Na moro tuyokire biewa kirinduke embethe Bore MC wa Kisima Patrick Mutumani atithite na mbere mubango ya mishetho kirinduke embethe kianine kia Madaraka primary onterei cia Kisima. Tumekuleta vijana vyonde nyuma mtarakwa kasi subuiga kuna makisima kyonde kumaraka mtumaka kama tunina gaidare toma kubare tada jo ikenda tumba kuzile tournament turabangaletia na kumakira tongoria basethi ba untere oiji naipo gwero goko nane monoke heshimiwa betu na itopo gwero kaire batuthiria manto jaja na kuikokeria taranta cia youth na itopo gwero kaire batuthiria kindu kinene gite tournament tudendari. Hizi tournament zitakuza talanta, vijana wanaweza scoutiwa, wanaenda wacheze ligi za majuu, na wakisaidika hivyo pia bado ni shukrani kwa mheshimiwa. MC baba bunge ya kaunti ya Meru baraba yekete mutuma kireke athuki bawete mubango yubambiritie wandine mwanya kaunti no ya Meru baiwambiritie Bruna muro tuyokiribie wakirinduke embethe na muno ubebana na ndawa cia mbogita yure mubango yubambiritie thirikari nene bururu ngurunyerwa munini wa rais Rigathi Gachagua. Nteto ya siasa ikuiria ndogo ndenda kuambiria na mwaka wa mbere kenda bachethia na badisha jana bocheza twambiro cha mwaka wa mbere mwaka wa kadomudia twakisha vijana kuchomia na vitu chedora kubatere ambuge onde mutuma mbugite vijana bibi yetu au mwaka tubitere boneje ibo ya mheshimiwa no tubakureta game mashinani most times tutharatuna game na ara mutindo kangangi na kana maua kana these other ni lakini ende au mashinani yo ngoturi kenda tumba ku identify talent irachi mashinani tumba ku engage vijana wetu na ntukita wa sports therapy mwetu ire anene ja tuyi youth ura tutari na ria twathurirwe itoba kikishire ati gintu ja sport be youth nontu sana babatere kwithira be engage tiki such activities kenda bomba kwithira ati bate gwitonyithiria na nteto cia ndawa cia mbogita na nteto nyingi na kwebera mawamba na nteto nyingi tukathiru kawadini tionde ndio kisima iketha ya monde topira tuketha tumbite kuthiru kitia mbere ikena tukomba kwa vijana wetu tukomba kwa kufiri nkuluki bawete bieba biba kwatila kirinduke embethe maturene. It is only in football kana sport umba kureta tongeria mu na ino twethira twina misimamo tofauti ya kisiasa maybe baba bendeze angaba gwito kibiri bangi beta wanga gavana ni mama na mwanya football ni umbo tureta mutukali language imwe emichezo na tukaremo go encourage this nena tukuona baba Raila na Naruto kedre mo daira beze to shabiki timu mwana area peza kana bakole kuimandu za siasa ijo to ko encourage ina ana siasa ibeze bone ni hata tumba ko support bubira na ndiugo berekeretie governor wetu. Nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Newega nontu akona kanya kurumira ntito cietu cia muthenya wa umuthiri winkwendere utuku umwega niombetagwa Christine Wanjeru na monaniria wetu mathithio tuko muthi ni Cindy Karwitha.